Sezi Nwagaba commercial officer ha Bwantungamo district na Advan Mbabazi nubajanga uburebero sako nemwe hari za sako zikozere kurunjo mu district ya Ntungamo kandi kozere cyango okutungura abantu ingatwara mu siba ababurebero sako ahangamani no muzimbwe okubatiye mu kubasa abantu bitu ngentunguka no kunyita yamakagaho ndakora umuco kumanyisa abarukundeba ninga abaturikize kugira ngo izoba n'umuranga mukuru wa government basa kugira yamakagaho kandi kuranzya bangu yakunganya abantu bingi munonga definitely n'aba members na nabasabisha kujoininga nanye natunga umugisha muhango okuyija kujurira nari okuba party yabo nashimerwa munonga habwo kuba ecece cyakorwa kiri omurain yebigendererwa bena ebya NRM government members ba sakweji muryo mukana ka government aka social economic transformation kandi president niye huru hate yayebembize eyo kugira ngo oleke kora ekidatonka abebembezi ba sakweji nibajanga umwaka ogu ombaro gwa ba members gweyonjire obo bari kutunga ba member bari kurenga mu rukaga kandi bakozera amagoba go bucweka 20 aharigana totoro miliyoni rushanjo nina ntwara 3 kakaga na 5 twatongerweho miliyoni 501 emitware na 13 ubwo no bucweka 20 harigana bamwe mu ba member ba burebero sako basimira obuhereza burungi bwa sakweji no kweraho omuntunguka yo muntu okukunda kuhereza fizi kandi yo murisa wente kandi yo muhinjo rutoke no mwana bwero bwiro bwingi burebere nyambere omukumpa sente ezo kuhereza fizi abana banje kandi nkagezo kureba ngo nayerera umwana gwanje sako enyambere munonga akora business nizayo nyayoroni nyabaho kurakora na business yanje akaninzayo nyayoroni kandi roni cyamara kugihayo nkore by'intunguka na munonga umukushimisa abana banje ande nguzo nizibatukaho obwa hati burebero sako yasiye myaka 19 mbuhereza kandi ha mukorogu bamemba bakozere kurungi barongweirwe aba members abamwe abina mabanja gasha kwa Dan basibye shire kuja mu sente zuwe